On Sumar nang pang ki doktor ka Apollo Hospital, ha Apollo Trinity Medical Center badan Hajan Goralin, Lower Nongrim Hills, Shillong. Kinswa ki doktor ki betebet na Apollo Hospital. Ki doktor ki Benwan Kilong, u doktor Amlan Joyti Sarma na Apollo Hospital Guwahati. Unsawan hakar puway te urusaw arajar apusan. Hakapor ko ibaje menstem, haduk arbaje nosngi, u doktor Amlan Unsumar, ki badan mau hau khelai, ki badan jingthut balik penje, ki badan jingpang hau prostate, badan tumor lani jingpang bampang ukhelai, badu prostate, bad kiwegi ki jingpang hau khelai. U Dr. Chetan Kabra, unsawan hakar pulai tri urusaw, hakapor si baje mensngi, haduk lai baje nosngi. Iba Sumar, yaki pang kamet, ban puwet ya ubut lum, ki pang kotsiw na pang mat, ki pang ki join, bad kinu-kinu ki jing mensaw, hakapor balik kai sport, ban tap siing, tap nar haki join, bad bekediak siing. Lada ki bakwa ban book appointment, pila ban phone and WhatsApp, how no number, kendai saw prasan, like kendai hinyo lai, but pila ru ban book online appointment. Hak website www.apollo.trinityshillong.com. Nagbenta ko home collection ru, pila ban phone, how no number, kendai saw prasan, like kendai hinyo lai.